Okey, config T interface giga 1/0/1 switch port mode kena bagi tahu dia sebagai terang. Okey, lepas tu switch port terang, allow VLAN apa? VLAN 10. Lepas tu switch port terang, allow add, spot terang, add, dah spot terang, allow VLAN add 20. So kita tengok config tu dah masuk belum. Show run. Okey, kita nampak dia dah ada 2 VLAN lah kita declare kat sini, 10 dan 20. Kita accept untuk kita accept yang daripada router kita, daripada MikroTik tu. Okey, so kita gunakan port number berapa? Port number 10 lah untuk access. Untuk kita configure access supaya connection daripada interface 10 ni kita akan pergi kepada notebook lah, pada PC kita. So apa kita kena buat? Sama, kita kena config T interface giga 1/0/10. So kalau nak jadikan access untuk bagi kepada host, kita kena switch port access VLAN 10. Okey, sepatutnya dah cukup lah. So kita akan test PC kita dapat tak IP address VLAN 10, which is akan sepatutnya 10.10.10 apa-apalah daripada range 2 sampai 254. Kita nak configure terus untuk VLAN 20, kita ambil port number 11 lah. Ambil port yang dekat je senang. So VLAN 11, interface 11 untuk VLAN number 20, VLAN 20. So kita ambil je VLAN interface 11, VLAN 20. Alright, simple je. Okay, kalau nak lagi ni kita write mem untuk dia simpan config dia. Jadi itu saja untuk yang MikroTik. So kita akan test dekat host sebab ada ni. Okay.